بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإخلاصا وهدى يا أرحم الراحمين والحقنا بعبادك الصالحين الحمد لله الله يجزي وقا الله سبحانه وتعالى إيمان نعمت كلا دور قدر بيل الله يجزي وقا Tinlodze uçtuyum. Nam saral temal haqqizar hoyg istigui. Ana duyarant lele ikhwattule. Nam manfaat vesi ona nasihat vaazı voltuni savjatnuni. İnşallah yaşavra manfaat vesile kolsa. Şuzlaya uqanni tuba li ahlil fajri. Suyun çile uqar savlala zamana akva deva ki abuzutes. Savlala zamana abuzutes. Suyun çile uqar. صباح وقال وقر الله عز وجل شوس توفيق وربته الله نسبي درقة وربته دنيا لكال آخرة زبايك شولا بحن نور لا دل الكته شولا زمون ترى بركة لدوته راخل اختيادم تزكود له يعني إخ الله يزكى كبيا الله نسبت إخ كبيل حالات أخ كبلين يرهوني سبالر بريلين هني يخس حمد وروقر الحمد لله الله حتى زبقب يخون تزكن وربين رخله هي يخون تزك أين ودلوقر هني الله يزتلا دبره هي يخون تزك وحقس الله نشر يختي تزك دحقه يحقق عصب وقر دنيا لك يا الله نسبي آخرة زبائك يا دور قوربته إنهم أهل الفجر اختي أقوال زمان أبيزوت أهل سبيقر قوم أدم تسبيقر اختي سوی قاروی کی بیزوبته اکوالا دهبا جماعتی چال میجیتلا درس. چولا واری چونی وحبی کته وگر ایخ جماعتی چال. چوس مالایکونن ویقردش دیروته اور هنی اختی ادا دارله اختی دارله روگر جماعتی چال لویل دویه میت ایواری بصدا الله نه اجرل کی آخوته. الله رسول الله صلی الله علیه و سلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل هني كديهن دهبا درل روغر جماعة چل ويا قلدوية عبادتك إزولة ميتير ورغنسيق ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله راخل أقوال دهبا جماعة چل درل روغر لويل دوية عبادتك إزولة ميتير ورغنسيق الله رسول صلى الله عليه وسلم إخ جماعتك دائم أبني روغر هل جيزة دهنا روحقته سبب تزك سبب سوغر أقوال دهبا علاقة وقت رو قريش بريابا أيكيل وقت سنزة ورقت خوروري وقت زمان سبيقر إدوغنير ولسي صلى الله عليه وسلم بلغور لسي اللهم بارك لأمتي في بكورها أي الله دل أمت تيس حني ورقت بيخا دل أمتك صولة زمايزة ورقت بيخا إخ صولة زمايزة دل نوزوه ديگله رزقيت الله بري زمانا Digale yella dünyala ahiretla sekal talabiri zamana digale aradiş talabiri zaman sabih. Hatta xulatin ayrıca galbala qardla dobla erva akval zamayze jura izay savol vuruysa bile no erenile işte alarok kile masala işte qayav zamana urhudula ahbay vurar ik ahbay vurar lag ahbay vurar kabirur akval zamana wana şike gomile kha ihbihi ki izale kha savol zamana Beraber ki ich ahbay sabi aradişisiyle lişne noere yenildi. İlk zamana dinozve digal aradişis digal sesin ara Allah Resulü'nün barak valgavar ile barakat tükür zamans. Akval zama ahlu qarıqti ildeon tadum tesavukar acabu da'i Allahi ve huve yunadi hayya ala'l salah hayya ala'l falah. Allah ne vevuk akes ikibil Allah'la vevukan هشة دهبي كدايشة هشة حلوكني كدايشة إلى عاوقيس جواب جبت أدم تسويقا اختيان أدم تكي الله لا سلام بو بالسبي الله نسبي بيحني بو بالسبي الديان أدم تسويقا اختي أقوال دهبي سبي أربشته
убудият ла маъна нуша Аллахла логрера ибил маъна чуни чувство творит адам цавгар. Ey Allah, hünege khauqa qoy. Hünege talab qoy nusha zeyla abizul vatikibte их чула убудият лагдеш Аллахи сади их маъна чувство творит адам цавгар. Чуке талихла варубе дахке дизубте адам цавгар ихтин. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Beşşiril meşşâîne fil zulami ilel mesâcidi bin nûri tâmi yevmel kıyame. Buşravura ukar suyun çile bukar ilde ont adım tes sabe zamana miji turbeze arvaşute tammanil nur vurar ile buşravura ukar kıyama var. Ya ahlel fecri ey akvala zama ahlu ukar. Laqad fuztum bi'azîmil ecri khulal ucra gile Allah ni talihla dubte adım tireyuşa. Hüşa şahvatla ahlulike vak ile qarqlaroy pay ix dünyala şahvatla bahandan çuni ix duyur ve mitil hedirütte akval devek hevaşütte adun teke hüşala urki argamamur akide yugarıktik. Çuke ix şahvatla ahluni aysuy lazat ix zamana vussule vaqav yaralasukul vaqav suneki adamla urki arabesi sekalayana ugarık. Vah egar sekasa vişvari ixe bulle har güver nuşazikan bul koy. Ya ahlel fecri ey savlala zamanal ahlu ukar. Hüşanoni pazdravit dirure ukar. Hüşani manfaat aysi deya durqay Allahi ke her dugul azza ve celle halcize hüşani manfaat aysu tere ukar. Qiyama vari hüşa deheveki daşni bandan hüşanoni iksek aykeli pazdravit dirure ukar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İnnekum setaravna rabbakum kama taravna hadal qamara. Hüşanik ines hüşala Allah ki de yugar azza ve cella iş vaz kivi ulan. Dinlawza ul kuy vaz şeyzu zaman işat vazle bale o valu şeyke yarı işke bale solay şeyke ki uyana merehen Allah'la kivi nüşan azza ve cella ihadisni bayan biri savi çıtsa jagale ul kule kivi o vaz. Ramazan madze vazi kerdu kuy zaman ah varges hedurule ve algole vak ila gayret avazayan dinlawza ul kuy vaz çıtsa jagale açıkla kivi o. Kiva irare heva irare o kev adam. İxe açıkla toçna heşan Allah ki de yugar azza ve cella. Rahle heşal akriba kala ugar. Verihe bak aykilikti akval deheva daris. Verihe elavika ikti daqara deheva daris. Heşan iksek abara yugar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ya ahlel fecri ey akval zama ahlu. Heşa razi hedir kudav. Adumte masane çalra kunde çalra kauni zamana. Hüşa çardu qes girani ditsile seona gira vurar akval deve kereyin zaman varakati çal hüşala zaman teze hüşa çardu qes hüşa kul hadu udauga ihtarika halcun tekeble hüşa talihları des Allah Resulü bulayana ukar sallallahu aleyhi ve sellem adam verhe habak ekera verhe alava vikaykera deheva daribil adam İh cehennemize döhne her hayli Allah Resulü bulayana okar sallallahu aleyhi ve sellem. Akvaları da qar deyab. Ya ahlel fecri okar. Hüşa Allah'la ihnilize dubte adım tesece okar. Hüşala çurqta ahtuqa qunte adım tesece. Hüşala çurqta girani ditsipte adım tesece. Allah Resulü hayri hadisi bulasab sallallahu aleyhi ve sellem. Man salla subha fahuve fi zimmetillah. Hinni akval deyab darallara Allah'la ihnilize okar khadam. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şeytanni qantaliki adamla beklayani ihmala endviri ukar havala endiri ukar adam musuy zamana har endvari bir zaman vir qukar khini arqay duyelemni usayl bukar ukar rakhla adam ayzule sallallahu zamana Allah'ın uşale sa end irji ukar Dazala daral ke esilir jukar dehebara darale hav esile arjile sunela çarx xe ahbuqa girali çalalzan ukar raxle hedaralek azginle xe usal çarxi çalalzan ukar ey adam ukar juzaye he ihti akvala ahluliki he evay ukar Allah'la ihnilize he yesvanda ahte adum telas pisokize he yerxesvanda talih ke he esvanda İhtarike nifak izeka hu am esvanda ugar. Munafik deşsek am esvandan ihla şak zekan idvagne bulle sallallahu aleyhi ve sellem
munafiqun teke ve la dekte deheva ukar akvalara kadikneler deheva sırgar. Rahle çuni vala leka ukar ihti deheva ize buvil muz saran hevur leka surqu kul valeka lavi ukar. Kese on dilnoze a'rasul jannah halja guyawtev. Qiyama vari livilla alam kaç vattule livilla alam kaç bizni vururkar urekhillara kullar urga. Halcayze erbas kulra bukule cehennemize kurukhra bukul. Lebtaqayla ihtila balga vururkar Allahumma sallim Allahumma sallim ey Allah nuyer taqqa vururkar. İhmelahan durşukar talehlavute amar sulalara kundalar hume. Çisa vekti Allah ne azze ve celle Kureyzur lana Bismillahirrahmanirrahim. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدِخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازْ Cehennemize ke yer tsaqil halcize varkabil ihsa yukar halle malet talehi koybil adam. Halcize ereynil adam dühne erkhule her ukar lu'la kaçda tupte çatirte qadaribte jagate herkla dovla ihteki her ukar Örsüneni kibi ukar dev ayıkhuna qala varibil Sunes alavrat edek dobil İxtic edeki zekaraha helahena iştiyle çariri qaravagar. Ye'la saraqti. Ye sadur daribte. İxti ni'matune zekavgar dühna sunek araqibil gelin durarukar. Şvari sagala qawabil derheliki gelin arir qulana araqibil gelin durarukar. Rahle ixti halca gelin telatsa gelin iş dünyaliki hacak aqalaka ganzalara zurelara urgala suneni biri tsaqi bukar jagay ga'ni. Jagate murt arabu ute yaqotla onte ikhun jagay qarqa onte ikhun te kunde burukar. Mu'min adamize soyunchi burukar. Ha hela sabi işni dahke izane qalal izeyle. İş hela qala sabi ile İkhila dühnere heke hela khunu gelinler araqile. He dunyalike lev he dunyalik aqob heykel araqibi sar heke khile bukar. İkhunula sunes hadurar bil huril anra sune çuratir kurgar. İhtini kibi ukar halca hurk ve çula urgaka alovka çahtuk gule ammute var ala ihtariki ammute lazatla decla hurk ve durur garha. İbn Racab ile Ahmadla mazhabla ve lakhlat alim tizeka alim say İkhini buru say huril an ukar mu'min adamiz ukar mu'min adam ukar var ala herklamakla eni ikile geruqa ikhe urur karih. Sunes kibil heril anru karu karaha. Ey Allah'la digan. No Allah ne het murt şerigi bil vala döheni. Murt tikala hadurari bil vala duylu ru karu karih. Hevala sırayı hele. İkhiril aynı haber buru karih ize. Allah azza ve calla tabari butsaril argize. Heke her izub. He mili ule du utsil vargadi Allah ne azza ve calla. Hekkevle malaykune Allah ne fakhru utsib. Allah ne bukar azza ve calla ey dila malaykune her ayariş dila lağekin. Qarqa istigu sekal suneni vattubil lazzatune sunen dattubil vukuy vucuy sekal suneni vattubil. Sebandan dila maqla bubil halcize vuyse eki kulukul vattubi sekhinih. Nune hüşak viqrim be diru reilu kar Allah azza ve calla no ikhla guna onu zekiyer khurayla. İkhbarize ke yehekile Allah ne azza ve calla ikhduvutsi ve heyzeke yehekile hela gunahune zekar kher khul Allah no het hadurari bile het kunura ile lugar. Dinlozış dünyalike sakamil amal kidil amal sabil valheval ihsanar. Laylatul qadr di'ambar lana nuşala kidil ona amal qavu biri valheval Allah ne azza ve calla. Saykhuna amal halle male var bil amal qavu barile Allah ne azza ve calla abad talihla yürüyse adam. İkhukar Duvu civilis gibi gelin sarukar. İhtihar ke Allah izek uruhi gibi adam urarsa suneni günah vattubil. Digale adamla ke zulmu veri vaqav. Ulan nutaq wahraga dilagay buzule gayle. Digale sunela ganza zeka hadadi duray gibi urar ganz ve dut civil urar. Dit civil urar. İhtihar ke haramili ke zinali ke erhevenil urar. Siddigar dinoze digale riba ona seka vaqa wachar vares Allah kibil urar Allah izek urahi gil charo bil adam isrogar ihtihar ki gelinler ukar ihtihar ki Allah ne azza ve celle hadurar bil gelinler ukar sabiq urayni abuç utadum tes
Dilnozve. İşvari livilla telefon tek akı iki zamana vattul telefon saşeki qor iki akı iki adam. Çet sadiga qasani Allah azza ve celle. İki adam akı iki ve helal Allah ne azza ve celle iki sihirlen hadurar bisr. Deheba khushu içal dirute ihtis Allah ne hirilan hadur varıptesab. İhtihari ki na çula avratune dehete adum tes Allah ne hirilan hadur varıptesab. Her dilnozve çet saqini sek asabi işvari jahtes. İşvari ve'te ve edem peki bu kesane jahte qaviri zamanı. Hafiz derhesi. Kur'an akvarız icazı ases ile Türkçe zerein derhesi. Sunen dize vurul havarsı. Cahil derhesi qayav bil. Nuşal gubdalan derhesi. Murt rakhir kuyena ç akhara lawi sab adih qonzul khuysay parkize. Qonzo khon rawgar parkize. Rakil sa cahil rursini ihtazı sabil vurul sab. Ya sisab ihtazı. İhtazı sab dilabaha. İhtazı laru ile vurul sab cahil adam. He cahil adam is tsaqini lahsak aydak charis. رخل أحسن إذا كشر ولا دم الله عز وجل شكتش أجر اختيار عن طلب كر. دلنازي ولا نشان إشوري وجعل صريح نشدو كوي مرت آخر بيوي. اختياري كوكر إرشي ته خلات جناهون إذا كارخ بكيف تادم ته. تصوير نه زمان أكبر صديقة أستغفر الله بكو تادم ته. شهداء ونس صديق ونس اختياري كجعت خاصية تنشلادم تس. إخرى دلنازي نشأهل نشزه أهل أتبعيسك أصابي. Cagay hasiyetini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve la keçirisek asıl cagay hasiyet. Şun her bir zaman adım tel maqadikal sehirmat agar. Hay dikal ahal cemaatun vaqav yara saral ibadat il vaqav yara sadaqul dilil il vaqav. Kayen şuni ama hasiyet cagaysın. Saaddamis ala gaya ukar. Mezhediru agar ten gaya ukar. Adam için je vaqir suraş durar. İh cagay hasiyeti için adam misra ukar ihun gelinler ukar. İhtihari ki sünnela himi qantay bil adam misgol. Xe jura amel teke Allah ne azza ve celle adamla amel qavvar bir zamana xe gelin tahadur bir ukar. Mahrum mil adam sayukar. İlguna adam say ih adamla erz ve kula zinalik ereyin adam kar. Sünnela çarx sünneni mahrum barile. Bu sünnela çarx izeka bu qaqunil adam sayukar. Halja ganzvera ihtihari ki ihunte Hüril anteçat sehna jagate galgvera tuçute çaknera ihtisunen doğa kullandım sıyık. Argadir kullayan dali sahibi her haber. Sünne kunul adamla heqize sünnela derhes sünneni halcayze gelin karuk kibin. Ummu İbrahimul Haşimiyye Basra lezeruvi ibadat türü kunladam ru sarhal. Sunela Amar sar yebkile sarira sunela İbrahim bu dere her kaunil. Hal jagale dere var kovi kunu rusun. Basrala bekle bupte odum tel varhle kuldu kunil ihila dere helis çular rus ve şeribedes. İhun dere he olsun. Sabari Allah'la düşman te kavuk konuklar, Musulman te la granica ve zekat sa granica ke kavuk konuklar. Abdülvahid bin Zayd bu koy ayzule khutba bari bu kar. Xine adum tel dühna cihadi ke gir bari bu kar. Xe düşman te kavuk qasamni dura der xeyile. Heril antal haq ize ahte kul bari sonda jahten sam cihad biri. Heril antal haq ize targib bari bu kar. Xin eceyni bu kar. İş Ummu İbrahim'la neş ixizeyi bukar Abdülvahid ize il heni durip tesek ayni nuaha temaşararili bukar il gelinni nu temaşararili bukar il halcayzi luguy nam digul bukar dila derhes il gelin karukis heni kömek biri duy bukar il gelin karuk akis dila derhe İbrahimiz sesen heçat sehna dila derhe arukil cihadik gazavatni arukil Husa yukar Allah ki azza ve cella Allah'ın ihis şahid ve hakkule şehadet kile ih namra sunel dudeş İsrail kibil qiyama var şefaat uraril nuhuruk usayli yukar xin. Ama dar yukar derhelize İbrahim ile adum tel dühna derhen cevabı yukar lebbeyki ya umma eydil neş het cevabı sa'duler öyle xini neşni yukar eydila derhe hirazir kudu het ikhuna gelin de hakkes halcayze hela
can Allah'lı izi dediğiyle ilk arba yapar derez. Derhen yapar ey vallahi ya umma Allah'ı kir kasaba ediyorneş razir kusuyla yapar. Neş ne yapar ey Allah hevik isayde nuni iştila derhez rursi halcayzalı hüril an şerik karup kirayla yapar. Ey Allah urketzila ya Allah hini dizeka qavu barayla valga var yapar hin. Ece yapar neş sunal derhez yavura sile aqil sagay ikhtareke yaravra sile rakib karish walqa خوب کر sunal derhe ik askar dura ver خوب کر dovi ke chunira Allah'la ayet tekrar veril askarla işte busurman teni Allah'la ayet ucula Bismillahirrahmanirrahim inna Allah ishtara minal mu'minina anfusahum ve amwalahum bi anna lahumul cenneh Allah ne azza ve celle mu'min tezeka mu'min tela çurkhre asib ikhtila masanere asib çus halcana gile nuşani nuşala masra harcuri nuşala emrura harcuri dinlodze ahvemel harcurite nuşab halcana loguysa vallahi iştirasar Allah'ın gibte bir kante işti sayukuyla harcdar ahle Allah'ın ayrı halcan logus İlk ayet tekrar ile dura ver khobkar Allah askar Musulman tel askar İbrahim'la neşis derhezeka dekarikis digiyavi zamana kafanda dediyle ukar adam yevki bel sur küri ahtirebe divkar derhezi ukar ey derhe rahlehet düşman teke dahkeizes digadle işte kafan dergeyle ukar hiu be yevkes haduri selva qismand suna mikhireki gaç orla abadal war ukar neşni İkhini valgar var ukar neşni Allah ne dilara helara urgala tehnama maqav qiyamala arasala ganzalike enil valgar var ukar erven ukar askar Abdülvahidni vurule sayah khatibni nuşayx düşmeki karşıdaki bir zaman okar İbrahim hadilak alevut sibkar xin hada bir zamana düşman teni kavurgoy zaman alav var ukar ix ve kal alav ne ukar ix alav ix şahidi ki ukar ixmel ahlaka Müslümante akora böyle çar dokuna ukar sabi ix askara çar dokuna ukar Basralize khulal ganimar kava khil sabr Basralı ahlu baki ukar Çula ahti cihadik ervente ke streçet var ise ahti ke karşı bir kesile ihtiçat sehna İbrahim'le neşrerek yukar. Abdülvahid ikhini ki bir zaman kharva yukar ikhneşni Allah ne dila peşkeş qavu bari bu noni nu pozdravi traresili yukar ikhin. Abdülvahid ne yukar qabilat hadiyetaki hela hadiyet Allah ne qavu bari yukar. Milliki sucdeliki kariki ukar neş Allah izde zavari ukar ey Allah hette zavaqav dila fikri hekela iqana heva qabil hünni dizek iq peşkeş nuni qavu viru ilaham bir kuylanam iq dila fikri qana heva qabil ey Allah hette zavaqabile şükru var ukar argala bari ummu İbrahim rak ukar Abdülvahid chu ukar khini İbrahim ki reyle ukar duyma eriz halca jagate onkheze ki re ukar Lu'lu'la tahkika ile sunala ve ikere tacikik ule kirevga. Sayrog ule ey dilaneş suyun çehet Allah ne mahalamaz qavu bari bile ule nam ihkelin gibi ihkelin karok kirin ile ule ihkire duyma eriziyle ukar. Allah ne ya Allah nuşavra tevfik darab. Khonte halcunte khonte ahtadunte çal halcunte Allah nuşat sayna daqa. İşte sayana dakilan. Elhamdülillah. Salatu vesselam. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammed. Ya evlel evvelin. Ya ahirel ahirin. Ya da kuvvetel mutin. Ya rahimin mesakin. Ya rahman rahimin. Qabbal minna ya Rabbil alemin. Cemi'al a'malin. Kuntes semi'al. Allahümme ahdina ve ahdina ve ahdina nasa cemi'a ya Rabbil alemin.